Ibihe byiza Banyarwanda, Banyarwandakazi mwe muduteze amatwi kuri YouTube channel yacu ya Monai TV. Ni YouTube channel igenda ikugezaho amakuru atandukanye y'ibintu bigiye bigezweho mu Rwanda ndetse no hirya no hino, ku nkuru zigenda zicicikana ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bigenda bivugwa hirya no hino mu itangazamakuru ndetse no ku ma YouTube agiye atandukanye. Kuko mwagiye mubibona rero, hari video zagiye zicicikana, amafoto atandukanye, ubutumwa bwagiye bucicikana buvuga inkuru y'akababaro kuri Leta y'u Rwanda, bivuga ko umuvugizi wa Leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda yaba yitabye Imana. Iyi ni inkuru yakomeje gucicikana kuri uyu wa kane mu masaha y'umugoroba. Ni inkuru yagiye ivugwa n'ibinyamakuru bitandukanye, abatangazamakuru batandukanye, aba ku ma YouTube channel ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Ni inkuru yagiye ivugwa cyane cyane bavuga ko umugabo yaba yitabye Imana. Rero kuri ubu ngubu aya makuru, hari inkuru igenda ibivuguruza ivuga ko ibi byaba ari ibihuha cyangwa se ari inkuru yatangiye gutangazwa n'umuntu utabifitiye amakuru asa arambuye, bavuga ko iyi nkuru yaba ari igihuha. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Ese iki gihuha cyaturutse kuri nde? Ese bimeze gute? Nkwibutsa niba utarakora subscribe, kora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Monai TV kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bitandukanye. Kuri uyu wa kane rero, tariki ya 3 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025, nibwo inkuru ku mugoroba yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ku ma WhatsApp, ku ma status y'abantu, ivuga ko uyu mugabo Alain Mukurarinda yaba yitabye Imana. Ibi rero ni ibintu bitangaje byagiye bikomeza bicicikana hirya no hino, bavuga ko uno mugabo yaba yitabye Imana bizize uburwayi bwa stroke, nk'uko byagiye bitangazwa n'abantu benshi batandukanye. Iyi nkuru rero ikaba yagiye itangaza abantu ku buryo bunyuranye, bagenda bavuga ko ibi bintu ari ibintu bitangaje byagiye biba kuri uyu mugabo Alain Mukurarinda. Rero abanyarwanda bagiye bakucika ururondogoro bavuga ko igihugu gihombye umuntu w'ingirakamaro mu buryo bukomeye cyane. Uyu mugabo rero, nk'uko bigenda bivugwa bigaragazwa n'ibitangazamakuru binyuranye, uyu mugabo ngo yaba yitabye Imana, niko bagendaga bavuga. Gusa iyi nkuru twaje kubona inkuru ivuga ko iyi nkuru yaba ari igihuha, uyu mugabo ntaho yagiye, ahubwo yaba arembye cyane. Aya ni amakuru agiye atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye, nko ku kinyamakuru inyarwanda.com cyandika ku mbuga nkoranyambaga, bagiye batangaza ko uyu mugabo ashobora kuba atitabye Imana, ahubwo ari amakuru avuga yuko ashobora kuba arembye bikabije. Ibi ngibi bikaba byatumye abantu bamwe batangira kumubika, ariko bavuga ko mu by'ukuri inkuru ivuga yuko uyu mugabo ataba yitabye Imana, ahubwo ko ari ibihuha bagenda batangaza. Uyu mugabo rero bivuga ko ataritaba Imana, ahubwo ko ari aya makuru. Rero nta kintu kigaragara Leta y'u Rwanda yageze ibitangazaho, nta n'umuntu w'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda urajya mu bitangazamakuru ngo avuge kuri ino nkuru, aho abantu benshi bakomeza kugenda bayigarukaho bacicikanya ku mbuga nkoranyambaga, twe tubona ku ma status y'abantu batandukanye bagiye bakomeye. Iyi nkuru rero ntago iraba official ndetse nta kintu Leta y'u Rwanda iragitangazaho. Reka rero dukomeze dutegereze ibyo Leta y'u Rwanda itangaza, cyane ko uyu ni umugabo ufite ibintu bikomeye cyane se, cyangwa se uvuze byinshi kuri Leta y'u Rwanda, akaba ari umuyobozi mu nzego nkuru za leta. Urupfu rw'uyu mugabo rero ntago ari urupfu rwayobekana. Reka dukomeze dukurikirane amakuru, dutega amatwi, tugenda tureba buri kimwe kigenda kivugwa kuri uyu mugabo, natwe turakomeza tuhababera, tugenda tubamenyesha akantu ku kandi. Nkwifuza rero, niba utarakora subscribe, kora subscribe kuri YouTube channel yacu ya Monai TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye.